ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ UCMꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ FMR ꯔꯤꯖꯤꯝꯒ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ however ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒ JNKꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ इंची मांग इंडिया गवर्नमेंट कहीं नाचुंगदेव बट मी अमत ताब यादव अरुणाचल प्रदेश नत्रगा सोमनाकन मथक थंग जगह चाइना बॉर्डर जगह नुंग थोमना किन्न थिंदना है पॉपुलेशन बहुत तादब जगह है तारेको अदुवाइदबौद अखोई मचेना मो मांग यारोयना अखोई मुगा अदुवाइद थेंगाइनबगी शक्ति से इंडिया लानमीसी याम चाव लेबा सोमद लेबा लानमीसिना 100 years एना इंडिया इंडिपेंडेंट बंगदिङैदगी चही चामगी मया आसाम राइफल्सना मणिपुर की बॉर्डर एरिया स्वाइसिदा मोइना तारगा लाबा ब्रिटिश मतमदगी लेरबा लानमीसिना अखोई इंडिया की ओइबा लमसे मांगबदा मोइदा कछु नाचुंगदेबा मोइगी पोस्टिंग जे दम लेरगा नुंगारे लेबे टाइप लेबा अदुना बॉर्डर फेंसिंग जे तौ मतमदा नत्रगा FMR regime सिदा strictly हेन स्ट्रिक्ट ओइहनबा मतमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कानादोइसे अखोई लालौबगी मूवमेंट आर्मी एंड एमओ की मूवमेंट अदगी ngसाइगी मोइना इंडिया दा खंजबनेको से अखोइना कहने अखोइना तौब नते इंडिया ना मोइना खंजरीजे अखोइगी मणिपुर गुंबा इवन लद्दाख तौबो तौसलेबा मोइदेको से सोनम वांगचुक फाबसे पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस अदगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काइन तौसलेबा अखोइ सिदसु एनी एजिटेशन तौ मतमदा ILP ओइगेरा अमा ओइगेरा तौ मतमदा ngसाइगी अखोइगी मणिपुर की थोख्रबा सिदा लेत्रबा क्रॉस बॉर्डर दा लेबा कराय लेख्रमनो थाईलैंड दा लेबा लाओस दा लेबा कंबोडिया दा लेबा बांग्लादेश दा ऑपरेट तौरेरा नेपाल दा ऑपरेट तौरेरा खंगदबा ग्रुप खरगी इन्फ्लुएंस दा मणिपुर की एजिटेशन जे लीड तौई गायना खनबा मान मतंग याम यावरे बसिदाको अदुना बॉर्डर की फेंसिंग जे इंडिया की ओइना FMR डिस्ट्रिक्ट ओहनबा बॉर्डर फेंसिंग से मतम जाना तौरगा लोइसनगिबा सी ओइबा तारगदी इंडिया ना खंजरी से मणिपुर गुंबा लम नागालैंड गुंबा देन अखोई अरुणाचल प्रदेश कुंबा सुगुंबा लमददी ngसाइगी मखोइगी अखोइगी लेजरीबा इचिनाउ सिंगदुगा पब्लिक सिगा पाउ फाउनदबा ngamba तारगदी इरांग नमदबजे याम लाइने हाइबसिसु इंडिया की मागी वाखलोन अमनेबा अदुना ngसाइगी कादोम जाया हाइदो इंडिया की तौबम तोपा अखोइ दामो जायबि तौबम तोपसे अदुम तौगिनी हाइबा पोचे बॉर्डर फेंसिंग जे नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड इंडिया तौरइसे को बॉर्डर फेंसिंग FMR regime की स्ट्रिक्टनेस से मसी not only for protection of land but movement of people and ideology flows issue fencing jena protect to ngam gadra haibagi government of India gi wakalon soidena lemgada male haba aduna kabaine tawge hai kanda gi akoi gi fencing ji aina hangningi jina si wakalon mayam se government of India gi ajo ba ngasai gi ro gi agent adagi ngasai gi India gi security advisors sing PK Misra होई कई होई ममांग दा मोइना याम ngang बले रेना ता खदम जागो को हजिगी ngang बलेना कई दोबगी why they have delayed last hour होइरा काना साइगी last दी कुकी चिनजे कीबगी दम फेंसिंग तो मान म यावसलेबा last 50 years of independence कोई statehood चाहि यांखै सुर कानजिदा border fencing जिदा ममांग दा एने सेने हमगे accord sign तोना कानदा June 2001 दगी fencing तो यारबनी मोय नद्रगा को मरे मरमदी मसाइगी क्रॉस बॉर्डर म्यांमार दा कोई किसे लेइबा लालोबसिंग जे ट्रेनिंग तो हाइबजे मोय खबर क्या रखाप करे नॉर्थ ईस्ट दा क्या रखाप करे अदगी लेइदना को अदुना साइगी मोय अदुदा तो यारबनी अदु मतमदा तौदे देन NSN के गा मोय खुद याम थोने अदुदसु तौदे PLA गा मोय खुद थोने सोमदा एरिया दा अदुदसु तौदे देन अखोइगी बांग्लादेश तगी अखोइगी मणिपुरी लालहोबा लीडर मैम फाइबन पाबुंग मेगेन से मोय बांग्लादेश ते फाइने हाइरिबनी अदु मतमदसु मोय सोमदा क्रॉस बॉर्डर की फेंसिंग जे तौदे अदुगा व्हाई नाउ करी मरम गी नो जी FMR का कैनो गसे याम कन्ना मोइना हजिक कयानी इंटरनेशनल एंगल अमदा येंगेरा करीदे येंगरा अखोइ प्रजादा ज्ञान तादसे अदुनेबा मोइना मोइगी पॉलिसीज दा अखोइना ज्ञान तादसे को अदुना आइना थमजनी से लोसलकोदा कैनो है गांदा इंडिया की फेंसिंग FMR regime ILP एनीथिंग जे मोइना पिरक पसे अखोइदा
अखोई उपाय लेतर मतमदा अखोई एपीसमेंट पॉलिसी पुक्ता पुनिंग नुआइनबा खतंग पीबगी मोंगदा अयाम मतमदा ओयेबा हौजिकसे ngasai somta mo habi dumaina fencing gi matang sida moina fan kaithokre fan je sanction taw lere tender taw doi da ngare na BRO aya matam na BRO na pai ko ma se border road organization pai ko BRO na pai ba se aya matam na ma khoi na pai ba se paisa kai thoe fencing order 10 km loire another 20-25 ki fencing chathar ani na ma khoi na hai ba se si gi chathari ba se who is going to guard the fencing aduga praja sida convince taw na ba even naga ichi now do so indigenous people thado ichi now or so border line da tariba hawkip or so wifi or so ma khoi da even maitai khoi da or so akoi ta phamina da ko ngasi bau da fencing ji kana na nga ka doi no hai se moida yam clarity oidri ba nga sai gi fencing ngang na ba India gi expertise ai ta di CISF na traga BSF oidam ne asama faldi fencing ngang na ba ma expert force na te ba aduga India gi fencing je akoi manipur gi line ji da fencing je ngak pa da chang dori se husik lai ba asama falgi number sina di ko na de ba aduna masi gi oiba tokan ba home da gi fund allocate to da ba then ma gi oiba praja da border town villages sing da asom da lai ba amadi som da lai ba sing sida अखोई की सोमना कंद की फेंसिंग जी लोरे मतुंगा पाकिस्तान का पंजाब की बॉर्डर दा नत्रगा बांग्लादेश का इंडिया की बॉर्डर दा लैरिबा मसी की लौमी सिंगी ओइबा फैसिलिटी मोइना पीरी से नसाई अखोई की सोमदगी BSF दंगा आगा लौ उब मतम दा चंगजल लगा गेट हांगा एंट्री तौरगा लौ उरुरगा लौ हार्वेस्ट तौरगा इंडिया दा पोरगा योनबा याबगी फैसिलिटी बो पीरीबा अदगी BSF ता नसाई on air mathakta drug ki oiba ngasai control tawnaba drone sing control tawba then ngasai akoi gi cross border trade atari station ji da moina pi ba security je heavy security ne ba atari ji la laga train je sakhi thoi ne ma se adagi som de la laga som de som lak to ne mi jing je train amada tong e mi je sami janga di na te na ko adu yam yam mi ne ba adugi poto move to wal ne ba aduna adugumba manipur border sida along the manipur border karamba angle da india gi karamba law na chatna ga karamba force na masing ngak to no ha se clarity laitri baudi any community na FMR amadi border fencing gi matang sida objection torokpa haibase india government na convince to bagi adugi achobo role do adum lai ne ba aduna akhoi da pen ri se kaino ganda moina uri se lalobagi irang se loisanna ba hona bada fencing se amna prime oiba india gi project ne na moina chathai ba adu people to people contact se Pakistan da kai da leiba people to people contact atari gi border da leiba adagi akhoi gi Tripura Bangladesh da leiba trade ki oiba gate sing adagi akhoi gi West Bengal gi Malda da leiba trade ki oiba gate sing through waterway leiba trade ki oiba gate sing je open tawri sumaina akhoi Manipur da Myanmar irang leibagi namada akhoi da khangan da pot mayam ama akhoi da lei ha ba sa sidi akhoi kakninga yaudra ba pot ne ba se akhoi uji Southeast Asia gi corridor sida akhoi land port leite ado akhoi land port se Tripura da land port ani humdum lei male adagi ngasai gi West Bengal gi Malda haiba lam sida gi yamna choba trading route ama lei akhoi sigi chicken neck se hogi dagi na Bangladesh ka kenoga akhoi gi Bangladesh ka kenoga akhoi gi West Bengal ga taina ba jaga se Tripura yauna ko masi ga jaga sida lei ba trading route mayam se aduki mati gyam greba akhoi Manipur sina Myanmar ga taina ga not even a single trading route po ngasi ba success oi ngam driba aduna border fencing gi maram se akhoi prajada as a business as a citizen aduna traga as a yawlu ba su lalo ba mo ra su mo akhoi loi mak ta confuse am satningai oi ba aduna masi ge sakar gi clarity ni ba se masi am tangai phata ba thabak amadi oi tabu Kuki zona ngasai gi moina sai ge da border fencing da moi cooperate tawni tawroi ha bisidi ai adum ngasai ai do pi ge akhoi da moi chalui hai dune Holland by rom dagi sigi border stress se chapa matam da akoina UCM da border fencing je kanna horak bagi 10 km stress se tawba horak ba timing chat pa kana madu da thabak suru minge du Kuki ga tane madu thabak suru ni do Myanmar rom da leiba asongi Kuki dun la ga madu gi fencing du suram me dana aduga suba loi ga moi asom sakib ne ba akoi mi na fencing su de ba sida border fencing je BRO gi under BRO contract madu da thabak suram me missing do mai te am te yaude adagi kano Nepali khar yawam be aduga 99.9% Kuki ne ba si khangmum change am ne lai ba se koi center lengana lokhlai ba border fencing gi matang amadi free movement regime lokthok ki ba gi matang sa Kuki jo village 16 Kuki jo village ke chief singna punna khujek pirakana masi oppose tawbani mkhoi gi side gi cooperation amata piroi habani masi kadai fo maram jaina khanmi na tragan hana dagi hona maram chada ba demand sing tawraga lakpani na masi so dum hariba sing to gi manung changani na khanbi ra kamai thamini swami tangse newtv notice yeng biri ba khoi puno pu khurum jari akoi ye haziki kanogi Kuki zo council oigera ama oigera ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ border fencing natraga border gi infiltration se sigi matang sida akoina sai manipur da mangin dana thabak taw rise akoi gi united committee manipur sina ko united committee manipur sina sahi ta manga si ke ni ko toan ba mong da toan ba CSO मैम को पुट मिन रगा ताय को थबक से मसीगी border gi matang si tawga yam kuina la bane ko kuina la ko sida akoina urakri se akoi UCM na urak wai taय ko united committee manipur sina urakri se kaino hai ganda government of india si manipur gi da leiriba akoi gi nagaland manipur keno se akoi gi mizoram amadi arunachal si gi leiba border gi stretch se sigi stretch sida myanmar ga tainaba jaga si masida yamna akan ba section thaurang natraga yamna thamoi sengna akoi lamje kan bada india government je sincere oide ha base masi tangka kya da phajana khang mangam gra bane ba masi gi example lebu akoi gi keno sunil kam khoi president oi matam da dagi yam johnson president oi matam then akoi gi keno surveyor general of india ga laktana surveyor general of india na hana akoi gi leiba pochi akoina somdagi manipur leiba expert mayam na puthokpa map si moina ngasai kero se kani pillar gi leiba point sing je mafam je leng ina tra leng de haba argument sida surveyor general of india sina la maga mana akoi ai amuka lakhini na tra noi gi to amuka khanagi se na haira maga ngasi bau amit sana andagi irang sida numit hapta amun ga lakhe amaga lakhi da ga cha manana surveyor general of india gi so adugumba kasai miscommit to ba hai tare ko commitment piram maga makha ta na tarok ta ba lakhi da ba akoi gi praja gi chingna ba se kohan gi da ba adugumba stage me amam lei gre ba ai je holen fire rom da den akoi gi somna ka da keno rom thang ba sai ta pillar namli nambisa swai da adagi mathak rom thang ba sai ta more gi swai boundary da sine ba ko aduna hoji lai poti kai no ai ganda Kuki zo council nataga ngasai gi atopa indigenous border de leiba akoi indigenous community sing moina border fencing gi matang da nataga ngasai gi akoi gi FMR regime sigi matang da moina comment tawrei se akoi gi FMR se lauthokra matung da moi cross border movement nataga cross border trade ta so e haiba gi pot se concept se adom dane moi tawrei se akoina united committee na haiba pot sina mo kai noi ganda international boundary ma leiba taragadi madugi chathok chasin tawbagi niyom khara leigadabne maram de akoi gi manipur se yamna highly kano infiltration prone zone ne hoi se ko infiltration prone have de ngasai gi infiltration si akoi gi jaga sida thoi bai rang mayam se 99% hai tare ko akoi gi drug ka mari leina bo ogera nataga mikok thiba ga mari leina bo ogera nataga khunna no bata salak bo ogera masi mainly cross border gi thorok problem ma tana ya maloi oye ba hoi se ko masi je akoi na pangai da haijam manate asam rifle gi DG na mana 40000 nen bami akoi sida manipur da la ga moina restart or lai hari bani adagi akoi gi central government gi home ministry na home secretary na haugi ba 2000 kenogi 21 22 swai da gi ngasai Myanmar gi democratic government je lauthokraba matungda Myanmar gi democratic government je lauthokraba matungda ko leitraba matam duda democratic government leitra matam duda akoi gi ministry of home na akoi state gi home da adugumba cross border movement je munna yengjalu aduga record phajana taw mani masi hayeng ko na population influx ki problem ma orak pa ya na hairakhiba letter ani lei akoi sidai da ko adugumba letter ani lei ri aduna ngasai gi Kuki zo council ogera naga ogera any community na nataga any indigenous community na keno si akoi si indigenous people nungsiba nataga lamdam sibu nungsiba community amo ita di government na state government nataga government of india na lokhalakpa cross border infiltration nataga border gi security internal security amadi community security si yenga masida lokhalakpa FMR gi ogera nataga ngai border trade ki ogera si step sing je under some rule and regulation chatok jin tawanba yahan bagi niyom ma free were madagi entry to ba nataga ngai gi kayani ko mi masa khangna chalanba niyom da chalanba under some constitutional law gi matungina chalanba matamda madura waro se waro bom thok tabra ha se akoi gi united committee gi ahanba akoi gi stand ne ba adagi ani jo da akoina haining isi kai noi ganda long yam sang na integrity bu akoina mo kaino akoi gi thawai hakchang amoina lawraga chatminari chatpa adu mo organization amoina akoina ngasi bauda manipur gi integrity sida singnar pa ba samna da
infiltration ki through the signal pa ya ba hojik se ngo akoi hojik 2020 ga 6 ta akoi census ta union ta ri se ngasai gi cross border infiltration je akoi matam chana yeng hodram ni na border fencing je matam chana to hodam na maram ora ganda even naga sing na bo claim to ri sine akoi namli nambisa somda sona kam thang ba jaga da Kuki influx hen mangi dana even moina ba do mapu sajale haibagi cross border zo adagi chin kangu sina moina mapu sajale haibagi pota tangkul gi oiba akoi chief mayam adagi organization mayam na government da chithi kya ri rakhi bai bana khoi UCM da bawda chithi tar ko lei ko siguma mayam ma den akoi sona kanda keno rom da songi sona kan ta sai tai tare mathak rom thang bo side akoi chochanpur amadi fezol ga tai na ba sona kan gi sona kan thang bo side chidana drug ki oiba infiltration den handagi lan manung da akoi gi chin keno gi chin amadi zo nupa ma na akoi gi asamai phalna pharaga akoi manipur gi mina tawa india mina tawa maduda arms and ammunition struggle to bagi lambi thiram bagi ga mayam case mayam lei ko sigi mayam si thingna bo na da government na as a country moina country amagi border ngaksa ba se masana ta bane ba aduda ngasai gi chathok chasin to da record to ba adu masi masana ta bane aduna ngasai gi FMR regime jibo akoina revoke ta kano to usida thingjan gi ba na ta hongdong nin to usida akoi gi su kabo village manipur je akoi manipur gi ne na kabo village phana kuina akoi gi hana oiram maga leiram ne kabo village aduna akoina hoji kabo village akoi gi oiraga leiram basi congress na natraga india gi prime minister han masina mana kabo valley se andaman ga sacrifice to bane haibagi magi yam chauba adugo mo wari am le aduga 500 sikha je khoi da hujik su piri haibagi ngasai gi parliament da boda pukhatna gi dana le ado masigi mayam se ngasai gi keno se cross border le brother and sister nungsi base akoi gi only Kuki zone natraga naga khata na teba lam nungsi base akoi ju mitei amoina akoi proudly ngasi ju kabo valley bau se akoi ningthau na pan ma matam da amuk akoi loksan ba amuk thadok pa loksan ba do adu finally kabo valley thadok pa matam do de akoi india da mars taw matung da makoina india gi government matam du gi prime minister do na through some understanding mana Myanmar da kabo ji matam du gi Burma da kabo valley je pithok khibane haibagi potama yam chauna leibini na akoi gi wakhanda kabo valley je akoi na muka loksan bangam bata ga de koi thamoi da akoi manipur gi lamni na akoi madu da khundari mi sing du so akoi gi mini madu da leiba any fruit position naga wagera mete wagera any chin wagera madu akoi gi mine na akoi na loba tab na akoi thamoi da chapchan lei hai tare ko aduna FMR regime natraga ngasai gi through any constitution masigi keno se kay ani movement gi waiba natraga chatok sasin tawba na masida yengsan ba checksan ba taw phamatam da madu constitutional provision amana tawrok pani akoi gi brotherly waiba poche country to an gi bata ga di constitution to an gi bata ga di madu gi poto mai magi lam du gi lo du na ngakadab na ha potam lei nina masigi mediation je under some kind of proper channel of law da tawdra di madu yaro ya na ai wakan na ha maron je ismain tam jage okay am ngai se kogi center na lokalak pa steps sing da kogi indigenous people sing sigi kogi yai fana ba nadraga na madu gi for the safeguard of indigenous people ki oi taraga di madu da any indigenous people oina lai ba koi furup amatana masi yefam thok ta bagi wafam duni emetang seuza tom chadalak chagi maduna hariba border fencing se karing ma tawgi taraga su masi makoina recognize tawroi makoida karigumba amata haidi hariba Jatharaiba Thavak Sida Karigumba Mata Cooperation Piro recognize Story Haba Wafamduni Hariba border fencing se Karigumba Taukitara Makoida Kayamu Kamna Sopaduna Natragana Kayamu Kamna Kudung Chada Balaiba Natragana Makoida Kayamu Yamna Mangza with the number of Morakanda Masigi Akanba step of Lokalakadi Kongtang Lokalakani Natraga protest Lokalakani Havagi Wafam Siba Fondor Pangami Bunaiba Wafam City Kamata Minigaza Koi notice ko border fencing se ngasai ke ne ko akoi ngasai haja ba illegal immigrant nataga drug mafia nataga ngasai ke ne ko political instability se si tanatana india ki internal security ai tare ko india na usi notice ta mayok na ri se Myanmar na te ba Myanmar na teng ri ba lan ji na te ko indian mayok na ri se india na mayok na ri se akoi gi manung da loidriba moina namdana mungi balam singse koi manipur se moina ngasai ka tom sa haibi de ko namdana mungi balam lam singse sidagi tumba chaba khangdana amukka na koi ning tambai lambi de chatkane haiba koi gi lalo bo lairi ko sigi lalo bo sine ba moida yam kanna hede ko ise ado only all over india sida ko tongan ba mafia sathi jati ba even daudi ba himbo ai tai magi level bongam ba sai gi tongan ba India se LTT about the peacekeeping force ka tha na prime minister ba sacrifice to rei ne India na ko adugi level du bo to about da yam na pick pa notice ki population yam da ba se sigi jaga se leiba
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯦꯗꯦꯛꯅꯦꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯂꯥꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯦꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯕꯣꯗꯣꯒꯤꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣरिꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ BDP ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯗꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ BJP ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯐꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯜꯐꯥ I ꯑꯜꯐꯥ F ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯁꯤꯅꯤꯀꯣ NSNIMꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ NSNK ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ PLA ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ KCP ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ कुकीजो चिन ग्रुप से सी खक्तंग मोइना सु तौरगा लिसिंग तरुक तरुक पीरेगा लिसिंग तरे तरे पीरेगा मोई की कंट्रोल थम्बसे सिमदि मोई याम लाइन ngam ओनली सी ग्रुप से गतने ngam मिसे को अखोइन ngai ri kai no hai gan da sai gi इंडिया ने yengam doi je अखोइन फेंसिंग पामदे हाइ बगान दे yengam doi je UCM ने फेंसिंग पामदे हाइ जे एंगल अमा दरे अखोइ लम मांगे अखोइ लम जे हाना क्लेरिफाई तौद्रिबो अखोइ फेंसिंग जे तौबम थोकते हाइ बने अखोइन हाइ जने को मैम FMR regime का फेंसिंग से तौम थोकते मरमदे अखोइ क्रॉस बॉर्डर ब्रदर एंड सिस्टर से सिगी मूवमेंट दे याम सोए हाइबने मोय हाइजने को लमगी सोए हाइबने अदो हाउएवर इंडिया की तोन ब सेक्टर दा याम साथी साथी बा बॉर्डर लाइन येंग तागदी अखोइ की मणिपुर दगी थोलक लालोबगा नॉर्थ ईस्ट दगी थोलक बा खुलाई पाइब सिंगसिगा पंजाब दगी थोलक बा टेररिज्म का JNK की टेररिज्म सि खेना बखर लेबा असाइगे अखोइ की सिना असाइगे अखोइ की इंडिजिनस पीपल मरुइना नागा सिंग अदगे अखोइ की मैतै जिनाउ सिंग अखोइना फेंसिंग से अखोइना याम का हेना लमांग दे अखोइ फेंसिंग तौरोइदबने हाइबगी मरम से याम लेबा ममदे अखोइ पिक्रबा लम से मणिपुर पिक्रबा सिदा अखोइना इंची मांगो मतमदा इंडिया गवर्नमेंट दा कइम ना चुंगदेबा बट का मी एम तावा यादबा अरुणाचल प्रदेश नत्रगा सोमनाकन मथक थंगबा जगादा चाइना बॉर्डर ओइनबा जगाददी मखोइ नुंग थोमनदना किन्ना थिंदनदना हेदी पॉपुलेशन बहु तादबा जगा हाइतारेको अदाइदबौदा अखोइ मचेना मो मांगबा यारोयना अखोइ मुगा अदाइदा थेंगाइनबगी शक्ति से इंडिया लानमीसि याम चाउ लेबा सोमदा लेबा लानमीसिना 100 years एना इंडिया इंडिपेंडेंट बंगदिङैदगी चही चामगी मया आसाम राइफल्सना मणिपुर की बॉर्डर एरिया स्वाइसिदा मोइना तारगा लाबा ब्रिटिश मतमदगी लेरबा लानमीसिना अखोइगी इंडिया की ओइबा लमसे मांगबदा मोइदा कछु नाचुंगदेबा मोइगी पोस्टिंग जे तुम लेरगा नुंगारे लेबे टाइप लेबा अदुना बॉर्डर फेंसिंग जे तौ मतमदा नत्रगा FMR regime सिदा स्ट्रिक्टली हेन स्ट्रिक्ट ओइहनबा मतमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कानादोइसे अखोइगी लालोबगी मूवमेंट आर्मी एमओगी मूवमेंट अदगी ngसाइगी मोइना इंडिया दा खंजबनेको से अखोइना कहने अखोइना तौब नते इंडिया ना मोइना खंजरिजे अखोइगी मणिपुर गुंबा इवन लद्दाख तौबो तौसलेबा मोइदेको से सोनम वांगचुक फाबसे पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस अदगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काइन तौसलेबा अखोइ सिदसु एनी एजिटेशन तौ मतमदा ILP ओइजरा अमा ओइजरा तौ मतमदा ngसाइगी अखोइगी मणिपुर की थोखरबा सिदा लेत्रबा क्रॉस बॉर्डर दा लेबा कराय लेखरमनो थाईलैंड दा लेबा लाओस दा लेबा कंबोडिया दा लेबा बांग्लादेश दे ऑपरेट तौरेरा नेपाल दे ऑपरेट तौरेरा खंगदबा ग्रुप खरगी इन्फ्लुएंस दा मणिपुर की एजिटेशन जे लीड तौई गायना खनबा मान मतंग याम यावरे बसिदको अदुना बॉर्डर की फेंसिंग से इंडिया की ओइना FMR डिस्ट्रिक्ट ओहनबा बॉर्डर फेंसिंग से मतम जाना तौरगा लोइसनगिबा सी ओइबा तागदी इंडिया ना खंजरी से मणिपुर गुंबा लम नागालैंड गुंबा देन अखोइ अरुणाचल प्रदेश गुंबा सुगुंबा लमददी ngसाइगी मखोइगी अखोइगी लेजरीबा इचिनाउ सिंगदुगा पब्लिक सिगा पाउ फाउनन्दबा ngamba तारगदी इरांग नमदबजे याम लाइने हाइबसिसु इंडिया की मागी वाखलोन अमनेबा अदुना ngसाइगी कादोम जाया जाय दो इंडिया की तौबम तोपा अखोइ दामो जायबी तौबम तोपसे अदुम तौगिनी हाइबा पोचे बॉर्डर फेंसिंग से नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड इंडिया तौरइसे को बॉर्डर फेंसिंग FMR regime की स्ट्रिक्टनेस से मसी not only for protection of land but movement of people and को ideology flows इशू फेंसिंग से ना protect तो बंगम गदरा हाई बगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वकलों सोइदन ले मदे वो माले है बा अदुना कबाइने तौगे हाई कंदा है अखोई फेंसिंग से अइना हंगनिंगे जना सी वकलों में हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अचौबा ngसाइगी रोगी एजेंट अदगी ngसाइगी इंडिया की सिक्योरिटी एडवाइजर सिंग PK मिश्रा होई कई होई ममांगदा मोइना याम ngang लेना तमखुम जागो को हजिगी ngang लेना कइदोबगी why they have delayed last hour होइरा काना ngसाइगी last दी कुकी चिनजे कीबगी दमक फेंसिंग तो मान मा यावसलेबा
last 50 years of independence akoi statehood chahi yang kai sur kan jida border fencing jida mamang da ene sana am ge accord sign tong na kan da June 2001 gi fencing to ya ra bani moi natra ka ko mari maram di masai gi cross border Myanmar da akoi gi sida lei ba la lo sing gi training to ya ba moi khabar da kya khap kre notice san da kya khap kre adagi lei dana ko aduna sai gi moi adu da to ya ra bani adu matam da to de then NSN ke ga moi khut yam thone adu da su to de pile ga moi khut tong nei som da le ya da adu da su to de then akoi gi Bangladesh tagi akoi gi manipuri la loba leader me amam phai ban pawung me gen moi Bangladesh te phai ne hai ri bani adu matam da su moi som da cross border gi fencing je to de adu ga why now kari maram gi no ji FMR ga kai no ga se yam kan na moi na haji ke ani international angle amada yengira kari de yengra khoi praja da gyan ta se adu ne ba moina moi gi policies da khoi ne gyan ta se ko aduna aina thamjani se losel ko da kai no ai ganda India gi fencing FMR regime ILP anything je moina pirak pase akhoi da akhoi gi upai leitar matam da akhoi gi appeasement policy pukta puning nuai ne ba khatang pi bagi mong da ayam matam da oye ba hosik se ngasai somta mo habi du maina fencing gi matang sida moina phan kai thokre fan je sanction to le re tender to doi da ngai re na BRO ayam matam da BRO na pai ko ma se border road organization pai ko BRO na pai ba se ayam matam da ma khoi na pai ba se paisa kai thoe fencing order 10 km lo re another 20-25 ki fencing chathar ani na ma khoi na hai ba se sigi chathari ba se who is going to guard the fencing aduga praja sida convince to na ba even naga ichi now do so indigenous people thado ichi now so border line da tari ba hawkip or so wifi or so ma khoi da even meitei khoi da or so akoi ta phamina da ko ngasi ba da fencing si kana na nga ka do no hai ba se moi da yam clarity oidri ba ngasai gi fencing ngang na ba India gi expertise ai ta di CISF na traga BSF oidam ne asam rifle di fencing ngang na ba ma expert force na te ba aduga India gi fencing je akoi Manipur gi line ji da fencing je ngak pa da chang dori se husik lei ba asam rifle gi number sina di ko na de ba aduna masi gi oiba tokan ba home da gi fund allocate to da ba then ma gi oiba praja da border town villages sing da asom da lei ba amadi som da lei ba sing sida akoi gi somna kan da gi fencing ji loire matung da Pakistan ka Punjab ki border da na traga Bangladesh ka India ki border da lai riba masi gi longmi sing gi oiba facility moi na piri se nasai gi akoi gi som da gi BSF da nga aga low ba matam da changjal laga gate hanga ga entry to ga low uru daga low harvest to ga India da pora ga yon ba ya ba gi facility bo piri ba adagi BSF ta nasai gi on air mathakta drug ki oiba ngasai gi control tawna ba drone sing control tawba then ngasai gi akoi gi cross border trade ta atari station ji da moina pi ba security je heavy security ne ba atari ji la laga train je sakhi thoi ne ma se adagi som de la laga som de som lak to ne mi jing je train amada tong e mi je sami janga di na te na ko adu yam yam mi ne ba adu gi poto move to wal ne ba aduna adugumba Manipur border sida along the Manipur border karamba angle da India gi karamba law na chatna ga karamba force na masing ngak to no ha se clarity laitri baudi any community na FMR amadi border fencing gi matang sida objection torokba ha se India government na convince to bagi adugi achobo role do adum lai ne ba aduna akhoi da pen ri se kai no ganda moina uri se lalobagi irang se loisanna ba hona bada fencing se amna prime oiba India gi project ne na moina chathai ba adu people to people contact se Pakistan da kai da leiba people to people contact atari gi border da leiba adagi akhoi gi Tripura Bangladesh da leiba trade ki oiba gate sing adagi akhoi gi West Bengal gi Malda da leiba trade ki oiba gate sing through waterway leiba trade ki oiba gate sing je open tawri sumaina akhoi Manipur da Myanmar irang leibagi namada akhoi da khangandaba pot mayam ama akhoi da lei ha basa sidi akhoi kakninga yaudra pot ne basa akhoi usi Southeast Asia gi corridor sida akhoi land port leite ado akhoi land port se Tripura da land port ani humdum lei male adagi ngasai gi West Bengal gi Malda haiba lam sida gi yamna choba trading route amalei akhoi sigi chicken neck se hogi dagi na Bangladesh ka kenoga akhoi gi Bangladesh ka kenoga akhoi gi West Bengal ga taina ba jaga je Tripura yauna ko masi ga jaga sida lei ba trading route mayam se aduki mati gyam greba akhoi Manipur sina Myanmar ga taina ga not even a single trading route po ngasi ba success oi ngam driba aduna border fencing gi maram se akhoi gi prasada as a business as a citizen aduna traga as a yawlu ba su lala ba mo ra su mo akhoi loi mak ta confuse am chaningai oi ba aduna masi je saka da gi clarity ni ba se masi yam tangai phata ba thabak amadi oi to bu Kuki zona ngasai gi moina sai ge da border fencing da moi cooperate tawni tawroi ha bisidi ai adum ngasai ai do pi akhoi da moi
चलुई हाइदुने होलेन बाय रोम दगी सिगी बॉर्डर स्ट्रेच से चप मतमदा अखोइना यूसीएम दा बॉर्डर फेंसिंग जे कन्ना होरपगी 10 किलोमीटर स्ट्रेच से तौबो होरप टाइमिंग चप कान मदुदा थबक सुरुमिंग दु कुकी गातने मदु थबक सुरुमि दो म्यांमार रोम द लेबा असोंगी कुकी दुन लागा मदुगी फेंसिंग दु सुरमेदना अदुगा सुबल लोरेगा मोय असोम सकिबनेबा अखोई मीना फेंसिंग सु देबा सिदा बॉर्डर फेंसिंग जे BRO की अंडर BRO कॉन्ट्रैक्ट मधुदा थबक सुरम मीसिंग दो मैते अमते याउदे अदगी कनो नेपाली खर यावम बे अदुगा 99.9% कुकी नेबा सी खंगबम चंगे हमनेदा ओके हम फजन थमिख्रे लोशलपा कंक्लूजन पॉइंट आई मथंग से ओजा